Við endum þáttinn í Fjölbrautaskóla Suðurnesja og fylgjumst þar með skemmtilegu starfshlaupi. Lagðar eru ýmsar þrautir fyrir nemendur skólans og að þessu sinni sigraði appelsínu gula liðið. Við þakkum fyrir okkur. Verið sæl. Take only what you need from this. A family of trees wanted to be haunted. Control yourself. Take only what you need from this. A family of trees wanted to be haunted. The water is warm, but it's shooting me shivers. A baby is born, crying out for attention. The memories fade like looking through a fog mirror. Decisions are made and not all, but I thought this wouldn't hurt a lot. I guess not. Control yourself. Take only what you need from this. A family of trees wanted to be haunted. Control yourself. Take only what you need from this. A family of trees wanted to be haunted. Ooh, 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 ooh. Vertu velkominn á Rock Safn Íslands. Þar getur þú prófað að hljóðblanda, spreytt þig á hljóðfærum, skellt þér í bíó, skoða muni úr rocksögunni og margt fleira. Við tökum vel á móti hópum af öllum stærðum og gerðum.